Maikanem Apilin. Tinapalabas iti panagpasyar ni Victor iti ayan ni Ami. Insalay sa iti balasitang tinapasamak iti day di amana, anapapatay gapo iti panang salaknib na iti asawa na aramasinda kuma. Malidayan mat ni Victor iti day ta napagteng ti pamilya ni Ami. Inistorya mat ti barito kenkwana tinapasamak iti day di apong na akulas. Iti sabalya bangir, iti panaggapo da Bart iti asyenda. Aglayon da kuman ngagpakabisera, iti adanang tiro iti muging ni Bart. Ita gagayem, at tuwin tituloy iti nobela tayo anapauluan. Maikanem Apilin. Neko! Neko! Timogin ko! Ada ng tiro itimogin ko! Boss. Ada ng tiro? Sino? Nagsanitan. Neko! Tuwan! Sa pulang titawan ng tiro kanyak! Agampang sa pula kay boss. Salbag ka! Sa pulang tita! Ang mga nuad na dita na kalamang! Neko! Oops! Sige! Sa pulang tiawanan bahin na ng tiro kanyak! Tapal tugak timugin na! Sa pulang da kuman? Saan da ka makita dito eh? Gaputan na pus ko lakaruotan to'y naglamangak. Simpo ka kadagos dito eh. Napaman na napal si Itak day Bart. Ama, anang tiro ka ni boss! Ha! Asidigan dito eh. Ayan ko timang sapsapol kanyak. Sapay ko matsasana makadanon dito eh. Sapay ko ma. Pakita ka kanyak! Asidigan dito eh. Ayan ko. Sapay ko matadinak makita. Dajay, pimanawan. Awan, boss. Awan makita ka tao dito'y nasa bali. Makita tulad ay tatawa ng tiro itimugin ko. Talaga pagikarwat. Ala, sa kayamon ti kabalyom tungan. Dan! Da! Hey! Ha! Pimanaw dan. No at dala ko mapaltog ko. Natay kumanday di Bart. Tungan. Kita ang mantimugin ko. Dakal sama ti kamul kon. Anay ko mat. Tikunak. Anay. Kita ang timugin ko. No dakal ti kamul ko. Di nakatamaan. Talaga gaya kasonan ka. Anay ko, boss. Agdanog kamatan. Anay. No di nakpailasar dengan nakatkatawan tungan. Anay ko. Kamuulak mat, tamugin mo. Sana, boss. Sana. Mang Ignas, anya nga tano mapanak ijay mansyon. Agdalusak kumamot ijay. Sigurado, nakataptapo kan ti intero nga aglawlaw. Ay, saanan? Amangan mo anya teramidan ni Bart kan ka. Adda imbagan ni Bart kanyak. Sa anak kanu nga agbutan kan kuana. Kanti kayat na. Ipalubos ko kanwa sa rungkaran naklapta dito asyenda. Anya? Kan di nakano pilitin ang asumurot kan kuana ija mansyon. Kasta? Ti imbaganakan ka? Hanggang kasanon no kung kunanalaan? Ha? Ela, di ka unay agtalag kan kuana. Mang Ignas, kasano ang makapagdalo sak ija mansyon? Agayab ka iti babae agakadwam. Wen nga agpayso. Nasaya at day taasing-asing mo, Mang Ignas. Kan umayak mat. Naskan niya daaklat ta. O sige, agayabak iti babae akakaduak na agdalos iti mansyon. Iti kasta,
daras amalpas ti trabaho. Kat makasubli tayo matla adagos ditoy. Sige, kat agtitinulong tayaw iti trabaho ijay mansyon. Adto'y tigatas, Victor. Uminom ka pa'y. Sakbay nga ituloy mo, tagripaso. Ha? Nagtaktak kayo pa lang, Mang Ignas. Manumadla ti mangisagana iti gatas aya. Mala. Inumumon, Victor. Kat apaman amalpas ka nga gripasaw. Inkanto maturugan. Wen, Mang Ignas. Sige, muna ako na maturog. Di ka unay agpuyat, baraw. Wen, Mang Ignas. Agyaman ang itigatas. Nagasatak pa lang. Uray awanan pamilyak. Adda ni Mang Ignas amang ipatpatag kanyak. Duada kini Auntie Ella. Dalpas kan ang nagkararag, bakit? Unla kay, inkararag kumanan kini Apo Diyos. Asapay la kuma, tanasaya at ti kasasaat tay impaampun ta nga ubeng. Asapay la kuma, tay patagda akas punong anak da. Wen bakit? Nasingpit mo tinangampun kan kuana. Isungaawan pagdanagam. Ay, no kumata si bibiyag ti inada. Saan da kumang agsinang agkapsat? Bakit? No saan kumaapinatay dagiti dakas at tao? Agdadanada kumapay nga agina. Ngam anya nga road. At damot ngamin nang isip ti panagpuspuso na. Iso ang nagbanag akas to'y. Ala, maturog takit din bakit? Ta itay pa ang nakaturog ni Elizabeth. Ala, maturog tangarutin lakay. Kat saan mo na panunutan tinapalabas? No di kat ti masakbayan ni Elizabeth ti panunutan ta. Awan ni Nanang, napan nakitagad. Ay, nasya nagkankwa na. Naglawlat ka akanayon na malmantay. Kasanumat ngamin. Malagip na latta day di tatang. Day di tatang anang katungtungo kada kami. Isigo na kinaragsak mi. Awanan. Ngamin. Awan mata ni tatang. Kailiw ka tatang. Ami? Ha? Victor? Ni, adda kadwam. Itay kayo pa yung tilikudak? Wen, palpaliwan da ka. Agsangsangit ka? Kuwang amin. Awan da ito Victor. Ala, agtugaw kayo dito tugaw akawayan. Tainak mangisagana iti pagsisangwan tayo. Kung kaya man nagpintas kami, Ha? napanagmagak kita, tiko na ni Victor. Napintas ka. Saan mo, Lando? Lando gayam. Amang ano anyamot tanday ta. Ubing tayo pa ya. Awan da kas itimbaga. Sabali man ang tipanunot mo Agyaman naklatan, gapo itiin bagam, Lando. Talaga mo't anapintasak Unmat. Un gayam, agyaman nag-iti isa sarong karyo, ha? Sabay ko mata maulit tupay. Hindi kagdanag ami. Umay kaming tumanon. Ala, agtitinulong tayaw. Tapno malpas adagos ti trabaho dito'y mansyon. Narigat no masipngatan tayaw. Agyaman na kada kayo. Naimbaglakit din, ta saan dak apinay anangawis kada kayo. Agyaman na ha.
Ay, Mang Ignas, di kay pumampanaw iti asidag ko Wen, maawatan ka, Ella. Di kag danag. Saan ka panawan? Tulungan ka, iti amin, nyaramidan. Mundaway mon, boss. At nila dito'y mansyon. Mas dawakin ka, boss. Tamang pa'y adi mo maaramin ti kayat mo iti babae, kayat mo, ha? Jak may turad. Kasimat. Tungan? Boss. Apay nga takas to'y tiriknak. Jak may turad pag-aramidan iti dakas ni Ella. So bagay. Anay ko. Ay, parosisyak pa iti parang kong tarbuhan niya, boss. Anay. Marwam ka na. Wanya, kaya't mo ba Saan, boss? Hanan. Nagluto ak iti pagsasangwan tayo amin, bay. Agsasangot tayo amangan, sakbay nga agsubli kami iti asyenda. Kasta ka di. Sapay ko ma. Ta magustuhan nyo tin sa ganak. Ella. Ay, kakadwa, mangantayon. Ay, Bart, mangantayon. Sige, kakadwa. Patayawan tayo tin sa gana ni Ella. Sige, pangantayo. Ay, sakbay na. Kalat ko nga agkararag tayo pay. Itinagan ti ama, ti anak, kan ti Espiritu Santo. Diyos, aman nakabalin amin. Agyaman kami iti salon at mi. Iti pigsami. Kat sapay la ko ma. Paday ti apigsami iti inaldaw. Kat aramatan mi iti pasig a kinasayaan. Kan agyaman kami mat iti daytoy amakan. Amen. Anya ti nakakatkatawa iti kararag ko. Sabagay. Talaga kas ta ti demonyo. Agkat katawa no maipapan iti Diyos ti pagsasaritaan. Ella, gusto tayo. Sorry. Sige, mga tayon. Kalbasan na. Itulog kayo ni Jay Hacienda, Ella. Mang Ignas, nagbayag matandag iti amo tayo iti Amerika? Apay, kaano ti sasangput daya? Saan da nga rod nga imbaga no kaano asumangpat da? Basta ti kunada, sarongkaran da ti anak da. Naimasan dan ti nagbakasyon Iliwan da iti husto ti anak da. Wenkat nga taa. Makaikawa ti kawan da. Sabagay. Kayat ko pa'y kit di nga uray agbayag da pa'y ije Amerika. Ngamin, makapanak iti kayat ko apapanan. Awan ni Madam Anita as sobra nga istrikto. Sabagay Isuan na saysayaat no agbayag da pa'y ije Amerika. Aday ta, nakapuros ako ni kinatay. Adda niloto kasi daan mi kini Mang Ignas. Inakon, tamang isangak pa'y. Kababain mo't na sumangpat ni Mang Ignas nga awan pa'y tinaloto. Da na pagtikabalyo. Aglingodak. Tipalsiit ko. Isaganak. Tano dagiti kabusor dagita. Palsiitak. Tiruwak ti muging da. Dagiti kabusor ko. Dagitatan. Itan. Napuntak! Anya ti mapasamak kini Victor iti daytagon daway. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo a napaulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Sound effects Isagani. Technical and musical scoring John Ligligan.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanam Abilin!